Tunava ia so umalava e vole atoero whaaka I a ika o yo taba si ufaka whare la tai ma tanu ka ya martato wa simple radio le Loabay Sabo radio tala ave o boli atu fa malo ya to fa fetai le talia I le pe re te tu de o daga ia te to no ida o yo tu te mo fa so stable das ia per tu langa na ia te muli fa malo I la to umalama sa fe ngai mati tu ngalo ngani so ale ngata I dio la to umola wa ngai mai foi ia inga wenga ne fia pe o tu langa ia ia lo fa pena ona moli at foi el chato por kalami ia ia lo fa pena ona mai foi ia sfaswa ia sunga ya televisua ma lo you light fa malosi mana tu ai foi ia so wa onga ia masani na mal mato fa ia onga tasi le messe tasi kai o lima por eu ia lesi aso se fulu fesidi al fa ia onga tate loa lava mea sao o le tamai titi lea whai o anga ka ai ke I o atu leisia o tamalia ai was full tasiang ka whai mai se fulu me se toi matua palpala mea via malo lava le alo atu I whanau suenga monvia fo ia le alo atu whanau suenga ia o whamanianga na lo mai I le sunga ia televisua ia mo alon whanau uma ia fenga e foi ma suenga ia neva yasu e pe tu langa na ia pe tu langa na lo la bulunga foi ia vai tai ia uma tu asu ia meu what a different world me skoinga ia mo suia me uma talu ai la covid is from live pe tu langa ia lo la bulunga e foi ia mo tatu tu nei tai o tau sanga le ua pa sia onga ko tau sanga Lea ua tatou o mai I la sosfulma lima Iuni wa felu asfulu ia lea la tatou sa valivali atu I le masina lona fitu o lenei tausaga lea ae alu o le lockdown pe o tulaga ia aua tatou te popole I fua tatou ia e pe ke ia le kako pe ke ia le whakaakakala e ngai ka kirisimasi pe o tulaga na ia lo ia sa mo te nei ai o lo o le ai pe on sa no fo ide le sunga le palimia le ai tala malia le ai tala malia ia tatou lockdown ia I nei time ia pe o le ba nga tonu ra lo ia ko mo kwa tele ra fo ila fianga ia de ngator samba ai ngo la tunu ia por kalabe fa ga le lo lagi o le taba ai go lagi a fia fo be so tatou tunu o por kalabe fa ga solo saba sadi e tau saka tasi ia o la fo I tu tawa o ga ia o tua te le la faida o fa ba I le covid suriva ta ra le la fa I do ba fo ir bato wa fa ia o ga ia I dai Australia le ba ego Australia le a fia I kunse ladi ba sia ba ga I dai le pitonu ura a New Zealand Australia se furu balu ia cases fo I por no we ga fo liga baila ia ele o ba fai o da tu ti fa ba I dei te e ila fo I o New Zealand la bala to ia o se tala fia bo New Zealand e o la ua ba fai o da be ila lo level 1 ia de da bata ia le talo ko super rugby ia le fai ko ida le super rugby Aotearoa ia ile fai gor vai yasu le ta alo fo di so kala pu lo ka to no New Zealand la bala to ia o le sia o le ta lo kala bala o le ta lo ga o tako ba le ba wa kato chief to titi lava dua se fulu wafe ila to da bible ida ta no ka dua se la wafe la ta le dua se la wafe ila to da bible ida ta no ka do wigo mo fuli ki usila paula ba ya tu la o le ta fai la fo ya ta fi le tu la fo ile o le tau fai tau sia ia le ba ia mesi fulu ba fo ile o le au gara ba fa boy ia o le fara mo toka o se fo balo roida la rangi por WHO ia be ia tu raka le ia ba wala fo ile le pese habit
o se masaringa ia fulu mari ba e o foi a tau ia sole ba kuwa i ba dai ala foi ia wa ole oka ia bartu oka le ala PTC ola oka stadio ia ba kuwa ia well prepare u ba foi va ga bole tau sisia kera ku ola gi stika o pipi i ru gol folo o le dua bada ba lesi a takata kera kwa ia kauso so ba ina fatu le tau so atu da titi o ole fuar vale ale ia ai pe o tu raka ta ua ra ia tau lo fo da be ba se ba sa diga fulu ia pe tafio au ia ile ka kana ta tu fa fiana fulu ia pe tafi fo yo au nias so se te bia ta ru fa fo fa gale se taisa ia walu fo i todo falta ele se tu ro pe fa ba ida ia le bathroom ba ba ele fa fo ba ta tu ia ka ba ka ku fulu ba fa ba ia se tasfo ta ba fo ba ia ta ba it's the word of fudo di ba fa dua da usuar pe se foi le happy birthday fa lua lo le umina te fa nga ina i fudo yo au i vai la fa to foi le wa sa di ta pe dai da fudo yo au ba fa ga ida ia le vai baba i au tek to nu na wa le sa no ia le sa yu la ia lo ngo winga to o ta to por calamita ya Olha o pu e na tiu fonga yu lai le suina le pese le birthday. Olha tau uma. Olha para tu ina so i pua. Ma so fa na vai foringa mai. No winga uma ele aso. Ia pe o fa se fulu na uso yu lai pese le birthday. Foringa mai la. Bole lei si bu fonga yu so. Mo langina foi o pese fa manu ia so i pua. Ma so fa na mo malu le tunu ia e misha taya. Ia lo mo moli mai lo fa anga ia lo malu le tunu. Ia so i fu mas fa na ai fa talo fatu ia se ati ia vai langi ai le ngata ilea ia vai nga ia ma ene fa mui ia ma se to fine ia calameli ia ma ije lo ma futa mai New Zealand like Christchurch ia fa ma loi lo sunga le nga lulue fa manu ia le tua ia love calameli ije nono tau ese and nifo Christchurch fa talo fatu fo i to fine ia mele ia le ngata ilea ia o tau tonga ia risati ia male a ulala ia la ngi la iki o nono tau ese ia manifo ia fa talo fatu ila to uma penan fatu mo mai ia le fa salanga ia al tato por kalame o le Tauafiafi Ma Le Loabay ia te tonu le wa ta wa ia tu raka le ole fa bia ka so fo ba spada ia be fo le avodo ia bole to ia bo ga lo fa happy belated birthday ile tato wa insidia ia la sora da fide da fa ba da to ida so fo su ka pa di passa ia wow mai mau bang fa pe pala si se weekend ia la ka le fa ba tu to ia be le no ba ida ba duia ia ole tato wa insidia pa to du la fo pe fa ba tu ida ro so fu ida so pa ia ole di no wi ka ia bole to ia fa dia ka ia la so fu su ka ta al insidia al lo pe sa ba tu ta la si ber sa ba radio ta la ia ba ile pure ka ba fo ka we ka ia be so bo pa ka ia fa ba ia la so fu ia su ka pa passa ia lo fa le tua to i dis tau saka stele e ba se ia fa o ida pe ida ba lofa bartale ni nga wenga ia fa pe na fo fa ele tu i du ko tau au de bala window ia wala fa ia ka wenga fa ti do ia de ka tau tu i do balor ta tu tu ia de fo ia ka wenga fa sar lau e be sor tu da tu do bo to lau ia ole nei fo ia vai ngo fo ida fa te konolosi ia po le ata bai fa po de ia me se ia bala window le tu ia nga wenga le tu ia fa pe na ia ni nga ia ina mo le tu mo fina ngalo ia ngata i de sunga pari pas ai da tu mala fo ia sa fa pe dar fa ro tu da la tu wa soifua ia so da fi ba de ia so bol ia tu bo ga lo fa ia ta tu wa por club ba tu ga vi se si mo dio ia ma unei ia mar por club de ia Tauafiafi Ma Le Loabay maru ia tele ia fa ro tu do tu wa soifua no fangia le tu fa popo di sa so stede ia wa ia le ta tu ba ftaka ia ba o pele ba vai le langa ia ina nei fo yo langa le tu mag ia te loa se taimi o duma ia na fa fo le pa ia mal se ta tu wa tu ia ai langina le sunga ia yu lai ia am favorite of so ania tu ia pesa las fana tanu ai ole ma tu pa ta se fo i ma le sunga pa pasa ia te le ia ni se mo na usu tu dal ma pese ole as fana wa ka ulo le pesa las fanga o ma kwa no te mi o isinga ia vai esse fo le sunga foi ele au singa o pese ia ia wa au sura au singa me ia au sunga au singa
happy birthday to you. Misalnya oleh birthday, oleh birthday, happy birthday to you, happy birthday. Ya pio tu lang ay, ya ese foi lang na ko nga. Ia fa nga foi la ko wa ia pese. A usula era usaina ia pese las fa na ina ngana pertani. E us fa pe happy birthday to you. Ia fa talo fatu ia le sunga ia salele. Yoane fa mole lua sunga pem faina taina mai pese a vania toloa ole a anna lo tu malo manuia le fiafi fa taitele ia le fa fo mai tato insinia stemi fo iluma yon taina tu le ole tato pese fa tato sanga ina ia ne uso po le sunga ya salele ia le fo e pati mai ia happy birthday isole le ala fa kai ke le lava lai o sen mai ai lungo al kako ia le fa manuia mai Maria lo siori ia lo tas fa na fa taitele ia fiero po le Pacific isi mani ia po le Western Union ala mai ia lo pa o le Hispana pa o la me fa watu a esa o le suga la usenga o le pesere de que mai happy birthday to you no we go but to for ta uga da o le atutupe ali tu pa o le purse ia ole fa banatu lo la soifu ro wiga tupe ubale todo ato Maria Losi ia le la fa pe ia la foto ro vai de pa kuro ia tanto ri ia vise ia la se esi de balo loga ia bolle fa foga tato tu fa sa rago fa PCDC mai company PCDC awori ngalo ia ole tato ala ko tu tato por calabere o Tauafiafi Ma Le Loabay ia mo fai ora wida tu do fa loga ia le ba ga le botoga complex e fatasi foi e male Arco Group. Tauafiafi, welcome to Tauafiafi Island Resort. Lo que nga kuping nga National Bank of Samoa. Umang kakangong sakilay. Iya, bin may peh mo ko. E wala sang pagkakele lama. Ia pe lo ai ka oi ka pu mul na fa. Ele se me la ka oi for kupe. Oi ai. Fa nga ka wala easy bank. Fa nga nei lo easy bank. E fe avia ia yo se leni mai lang tunga tupe le National Bank anga ele digital mobile money. Matalai nai si pasinta tupe po se la tani. Ala digital iso o se taimi National Bank of Samoa. We are Samoa. Transact safely from your home with M-Tala. Recharge. Transfer money to your friends and family. Pay your utility bills. See your transaction history. And even buy EPC prepaid power. Go cashless. Vodafone M-Tala.
Life's full of unexpected events and expenses. Now, Digicel Mobile Money provides a simple, secure service to send money to the Pacific. Log on to digicelmobilemoney.com. With more agents and longer opening hours to shop or get cash, life just got easier with Digicel Mobile Money. E lua ni vaenga tāua e mawhai ai ona tātou Tauafia ai le pipisi o siama o whamai e whawea ia ele ea mua o le tūma mai o tātou tino e Tauafia ai le pipisi atu o le siama i nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu solo mama po se pepa solo pe atale pe mafatua foi la foa i vave le solo pepa ua umana whao ngai kaloni la pisi aua le anu vale iso o se nofoanga. Dua, o le fulu mama o lima i se fasi moli ma vai mama, mo le tolu se fulu i le fasi fulu se kone le umi. I taimi ngā se sia i tau mafa, a ele i tau sami, pe uma foi, pe a uma ona whaini ngā luenga palpala, pe a whea ngai ai ma le tau singa o tangata mamai, pe a uma foi ona whao ngā le whale le tāua. E mawhai ona whao ngā vei la au, fulu ai lima o loo whatau wina atu i le whale o loa. E tāua tele le whaatau o vaenga nei, mo le Tauafia o le pisi atu o siama i nisi tangata. O nisi o whamtalanga, so tae so se whae mai o la tāne, pe vili le lua tasilua. Yeah, it's your boy Shooter. Check House Productions. This one's for all my haters out there. The true story, me. Who's in my moment Cecilia? Sao mole au koreanga, o sao mole au fai kakala, o sao mole au wali leo, o makini foi o le kaufa aleanga, o le au langa maa, male au kui pakua, ka ua ku ile au wali nga so le sekwe. Mai kasi ua pei o ngi master, ma e wi foa makalu yo kangaka masau kele lau kaukala. Kala ngoa mai nga o pomu a mawhanga e nei o ise maumanga Pabalu wong ipopo mawhai o sisaka o pakele o le fia gangsta Kango mua ise ako e lalanga Fai kala i lau musika o le kala mongi lava o kele ika O le mea
ia sawa I pala pala lo loko wa leva o nga o wilo ai kamai luma folinga le o se me lilo ke fiwe la yo kangaka lele kilo le kai nga o wilo ma ai o e uso nge imulo lima la ukalingi wa ila ua usi mai ai lau sila ele mafai o nga o ia e kusa lava uso peke sau faafia e koa kele e kofia ai koa kasi lava e filifilia e kongwanga nga whai aku ai don't judge a book by its cover ia wala nga awa mula o lima Yaku fo ia oi don't play with fire Shura si sau mole au loko leanga Yo sau mole au whai kakala Oe sau mole au wali lea ua o makini fo i o le kawha leanga Mole au langa maa Male au kui pakua Ka au aku i le au wali ngā Soli sei koe o mai kasiala I a polo go fe ai A ole fili fo i lea waka u mawhai e ki Ia uae ike le mawhai Ole ka alonga wa umasangi ai se Wha alongo i makai O kama makukua ngā asa ungua mai sole fai lava si mai Wha mau mea ka ua uso mawhalongo mai Ka ua ku ile ke mongi A sau malosi Sau male mea a koa lango la uva a lele le mawhinga ka ofi Ka ukala ku ile mea mongi Alofa ile kai mingei wasi oki E oki ku mau pea mawha a lelea La ufua la usamo oe o lo utofi Wa ile happy sole se ikuli mai Wa ile mangunge ikoe fuli mai Fai wa e ka pike le malie fa mole uso se kusi mai O kako malave toma fai A ua e kusi lima mai Na ole au silo e fa amasingo inga o ka ngaka la uso se kope mai kope Wa ko ringa mai le kele o ka ngaka Filo fa akasi lele lima lele anga Aka mai fafo ako kong ole loko ua maku wai bevela ai lava ole kaua Aua fa mole ku ngei loa ku fa kope Yo e ke ngali ofe E ke leo kele mai ma e ofe Okay. Si le bi ngala ile ku ile kama awaka lingi mamelo fa lewa o mawai le mama o le ala po nga mafanga ka isa e fa akasi mai lango nga ile mafanga si le bi ngala ile ku ile kama awaka lingi mamelo fa lewa o mawai le mama o le ala po nga mafanga ka isa e fa akasi mai lango nga ile mafanga Kasi sau mole au loko leanga Yo sau mole au whai kakala Oe sau mole au wali lea ua o makini fo i o le kawha leanga Mole au langa maa Male au kui pakua Ka ua kui le au wali inga Soli se koe o mai kasiala Shooter The true story out of me Ia rada ua whaafonga tātou turu ia masina Bible fo i nisi o whaasararau wa whaapisi nisi ia mai company pisi nisi o rofa penao na langrau sua fo i ma so tau au ngā nurua whaatasi ma le tautua mara unanga rei a roa pe sa moiti tara lasi par Sabo Radio Talame ia awala pa fo i le whaau wina martui nātu o ana por kalame whaangasa solo ia i le aso ma le aso ia toi whaaleo ina nganga o le whaapalo ma le whaafutai ia ina tātou a company pisi nisi ia re ngata i lea Bole atu whaafetele ia i le fionga ia lupe matasila whapea fo ia le whartua ia le ala i tangu mo suru purenga para whaingaruanga le motonga complex ia o langalanga sua au tūrana i o tātou a Porkalabe o le Tauafiafi Ma Le Loabay i le kata fo i lea o le whartua ia Lucia ia ma le purenga para whaingaruanga le Laterano restaurant and mini mart ia ina i tuana i mato ia whapea fo i la tō mara unanga le whaatau ina tō top up ia ngata o le Vodafone Samoa misi fo le titi sao ia ai masi ia o le vanga fo i le o le mo gas power ia po le pili ia tutongi mua ia po le power tongi mua le u whaanga inga ia i le au nanga mara tautua ia ale vanga le po le marisanga tau iritise ia wafo ia le whao ina o le iritise i maota malawa toi wha leo toi whaaftai ia o langalanga au tū nā langalanga sua au tū na ia o tātou a Porkalabe re o Tauafiafi Ma Le Loabay ia whina maria fo i sau noa le uso ia iulai ia o lo whapena o na patalo whatufu ia i rato o mo whapena o na mafuta mai tatou Porkalabe whatalo whatula i le uso ia tō whatu moana solia ia lea ua momoli mai alo whaanga le uso mai kua inga kakala wa alele mai ia Afiafi manuia i tatou Loabay mai se ia lua wa se lua manuia manuia tu fo ilo asfa na uso
Visesi Mario ia mawalo malo sia war fenga ye mga luenga ia e ono sai mai sei kakala mai valele ona batu le se lua KFC mai ulai tai na ma to batu ia tai foi ma futa mai ne fia tu sa tato pokalami na mai pretu langa le pese nga uma kwangi e mo ia e vave la ke kilanga pit ani ai fa manu ina ia to fine ia to fine ia Marie mai mana ia fo tuanga tuanga la lenga me pese dia amo loto liang amo loto liang o man tu loto ina loto ina ole pe loto liang to ina le in fa na wa alona tua o le ala o le ala ka wa o ngi siang ka me ki fa no ko inga o pisa o e ngwa ia fa nga wa si ngon kwa o la fa me a onga voi le yo boy ko inga no pisa ke nga kaling ala fa me a onga ka me ki ai fa me a onga lan fa na pe le al pisa o lan fa na e ka nga pole yo foi lá ia pe a mai fa na on tua e va ina fa na fu yo makua e pe ai ka usisi ko inga lan fa nga e pe ni hango ka me ngangu mai foi lá ka me ki pe me ko inga wole ngangu e sko ngaki nga broken ko le loto ka ko le loto nga broken ko ingilisi fi ngangu mai sa urol palang sa urol palang ini sa fila sa ba di palang ini sole o ngor ko inga la ka lo sa o me palang yang ai ale ala e vai la man fa na o sona tua sole mo ke ilang fa nga ulfio o wole sis o ngimo wan ia le ngimo ko inga ya la o ke ia fa mo kamaro iku ala la fi ko fe ko so la ka la ngo ku fa nga o lang kwa o man palang nga anu palang ko la amai lo moto ina dum ko ka ngomen palang me kala ka miki are ikka sta miti ro koreanga era me ka miki me ka ngomen palang ino wat wala aur mo sam fa mai na palang wa ke ko i ka me ka miki me palang ya ke ro koreanga me palang ya ke ro koreanga ai ala ko nga ko le masani ana la ko kwa asko ingala ale ba to anga fo le alu ye sa idia ye ba nga fo ye mo wale fo ta ma fo le fief o kele ala wa fief ai ala wa ba sa yala ko igale kwa ibara kabale le fa le ba warba le ba warba ida lo tore o la le fief wa fe la ta ya bala audio kele lo ko iga ida fa ya asubat ka ko me ai ye fa no ko ingala ia ua magongi mai po se falai moa po le ase e a paro ku usul pes mali e pulele taba e alua ia so e ua fa ia so wai kala ko i ka faro ku desi afia wala ko i ka fa ia subat ka ko fa ia fe so ke ia ko i ka faro ko vai da pesero se o la ai fe o la foi de ai fe ia wai ka fua ka no albele ka lui o ko inga mai ma nga ia foi le por fi fusu e ia no fiu vale makuku ma ia foi la fi fusu e o la ai fe e o la foi le ai ko tu la ngana e ta wai foi nai fa fi fianga foi ro tina sin ta mai fe aunga mai e mo moni mai ia mo tato uma ia pe tu langa uma na sa wai no la ia tata no ngani ia tu pa le ala uma la ia na ngana le uma san ni ne tato tunu kau ka fio fina lo me ala uma la au le cello aku ula le cello ngol solo ngale le uma e fa ia se pepe tau vaus istapalangi isu loto pad mata lo fa ia se pepe tau vau ia fa perfo ia eu lai ma fo ila so ga o e vise ia fa talo fa tu se utina ia tala uta ana bena ma futa mai ia ina sa fata ia o lo pena ona fia voi o mo me ona lo fa anga tatu po kalang ne fia fa talo fa tu ina Tauafiafi Ma Le Loabay ia ile ngata ile o tina ia tala ia o le fia nga fo ia le mafa
ia asafa mamoe ia lo male ainga atu ia le ngata i le uso lai titi le ia lo mafuta mai ia isa fata ia pe tolanga ia fatalo fat fo ile atu sa fata ia le atu ale pata ia le ngata ia le atu ana ia ila to umala volo i fai tu le amato ia male atu fale ata ta to voi oro ia i ta to wa nga kongu ia la tsalata jam fa balo ya me sola talo fa balo so fu ba ia usi le lua va se lua ia le wave va tu kama hurricane ia o balolo fa tabali o le sini le ama ta u ba ta go fiero por kalabe seki musika ka po samuta tu susu sa o do sa ngai kasi kama pe pelo malai malo pale la vea malo fa malo si uso manuia la chapi de fe se pese ma se uso o barbaru lo nei e hasting alofa mo o ia ni sina ila to le wa fa peda fo yo na ma futa ma de ba ngola fiafi ia le ngata ile o le ngata ila to lo ba ia fia fo iru ngorta to wa live iru ngorta to wa Facebook page ia ai ma se fo ia le a lunga tato YouTube channel ia malunga tato wa link ia tawala tato a lunga website tawala tato link ia tato simple radio app fatalo fatu ma fa malo tu de banga seu pepe tau bau ia wa 2 minutos ele te ai dele tu la se furba tashi ia o yuta ia le ba futa ba ia te sia tafa wali i fatalo fatu lua ba se lua ma futa tu di sila amelia tau ma oe ia sa o le ya o lua tu o le roto le anga ma tau fa le anga lo fatu mo lua maria ne fa fi mana ia por kalame ia o tala peili ta lo fa le onanga maria la fi ma lua por kalame ia o le uso ya malai malo pele la vea malo fa malo si manel por kalame se uso se ka mai se pese ngare mo malu lua inge hasting lo fatu mo o yu lai ma lua va se lua ka bless you all ia o turo maulalo tamaseu ma loi lo sunga mo le tiute ia i le ia fiafi ia fatalo fatu ia le tatou po kalame o tau fiafi malope ia i lato umalava o ainga wo mai masani ai ngata ilea o paanga umal tatou po kalame o le tau fiafi malope ia i lato umo ha pena ma futa mai i le ngata lunga tatou live ia i le tatou Facebook page ia o lunga fo tatou live i le YouTube channel ia lo pena ma futa mai ia le Loabay Samoa TV Mr. Ngango Music and Radio Talavi ia lo lunga tatou YouTube ia mai lato uma ma futa mai tatou Simple Radio app fa pia tatou website www.loabaytvradionews.com ia tu langa uma na ia fa talo fa foi le uso ia Michael Belfort ma lol so foi la le ma lol sa nei aso ia le ngata ile ma futa mai foi ia ma ainga ia tunu foi mau ia fa pe foi ia suka por so lo fa pe foi bari ia lo sio le la foi bai bo bai le ba ga fiafi fa talo fa tu mau fo fa tu ia tu ia o le wa tu la verte go le wati le wa luas fu ono bi du tu tai de tu la ono ia le fo ba ia wa nga ngai fo la ia wa ngoto fo de tu le pai do fa ia wa fitia fo ia sio ta tu ia ia be ba lo sio po cha ia le fa da fo yo tu ia ta tu wa ba ta ga de ba go le fa ba lo ia Henry pai fiso ba lo ta tu e do sunga e ba tu ia i ba du rera i di sila ai ter tu wani ia bise ia le la se e sida o to ga fo ta tu wa talo ta lo ga de ba go le fiafi fa wa to ta tu wa por kalabe ia ba fa fo fo do ta tu ia ise o to ga ia ol se ta tu tala ia bai sabo ia fa pedar fo ga da fo ia suka ia tu de arsada ia ise te bi ta tu wa por kalabe talo fatu le fa foga bayar ta to tu le fo ba go le fiafi ia si bayar fa foga o se fa popoga fo le ta to wa tala ta loga ia mo le nei fo ia a fiafi to bo atu ta to tala e ui le lo wa le tau le fa u go le ba ia so le se ba tu dei ai le Tauafiafi ai to fa window por kala fa la wi lo al fa la po to soka la tu le Football Federation Samoa mo fa na la iti mai le fa tau saka se ia pa ia le se furu limba tau saka le ba tua le Just Play Grassroots Program sa fa tau tai ni so afio anga le motu tele sala fai fa pe fo i ba upolu dei o lulu ai de dei o ba ia so tanu to ia tai der por kalamber fa la ko toga taru mai de ba wala tunu
le aso I po le state of emergency I pui ko le whaaba I o le COVID-19 ma le iwa. O le au kalama ma le whaabo e mo le whaala po tonga mo nei por kalame I le tapu e aito mai ma ka wa o tupulanga lalo wa o si o tātou tunu I le to tere nisi e fia I le tālo ka soka I le rumanai ma vea ma ave fua mo au whaabao ma loa le tunu I ni aso o I luma. Mai le soka lava o lea ua mai a whaatulaga mai pulu taitasi wa tāmiru saka soka le youth league lua afe lua se fulu pe o na tolo po mai eire masina o mati o na o le COVID-19 se fulu iwa. Ma o leo le amata ina le mai aso le nei I le mai ngo li I lalo se fulu fitu tau saka na maa tutua po le boys under 17 I le pool A mai base tai mai yusu loto pa whare se la moa taa ma whale a siu ai le pool B le pea lupe o soanga vai nganga whaato ia United ma le aua le kiwi. Ai le vaega li I lalo se furu viva tau saka na tua por boys under 19 pool A whaatulaka mai le aua le kiwi vai tele vai yusu o le Adidas o le aua whale a siu ma le moa ula. Ai le pool B le pea whaato ia lupe o soanga vai vasetai vai puna ma le aua songi. O lo wha wau I peta penanga le whaala putoga si ua mea mawhai na tunuu le Samoa Weightlifting Federation e ui le wheka i eo le tunuu mana ro rangi matapu mawau o no COVID-19 se furu iwa ai leo no wha iai le whaatino ai o la tau tole niga I vai yaso taitasi ma lo mai ta wina I fo I tūlanga mata ina wa iei tau mawhai gale ni tarabou ia ton o pelonge a wha saude mo ta aloga le Olimpeka e pei o na toe toro po mai e le tau saka fau ua whenua tasi mana ta ua le president o le whaala po toga ia fo I leo le whai a ogo la UCC o mea mawha le tunu le a fioga ia to au pepe Terry Warwick o se tūlanga le leimo ton mana ta penanga mo le Olimpeka ai whaapea fo I mo nisi o alo le tunu o lo fia tau vai nisi o ta aloga te tere na langi le rumanai o le manu lau ti lava le whaala po toga ina ia una ia alo ma whanau I lea fo I ta aloga I le tunu ma ia tele ni ungalelei o best results mo au whaavao maloa le tunu I le rumanai ma se tasi le o ta aloga wa lau ino ai fo I sa boi le langi o no le tūlanga mai walunga wa au sia e alo ma whanau le tunu o lo tau siri o ai I lea fo I whaanga tama o le si ua mea mawha mai le ngata I alo le tunu ai lo ko leni whaatasi ai fo I manisi o alo mai le Pasifika I le Samoa Weightlifting High Performance I tuana I mato. O lo whaaua wai peta penanga ma tole ninga po skills fitness test ana manu Samoa 7 si le temi nei e ui e lei whaalau I loa alo ia mai se pūlenga mo le au po le management team na o le au le tunu u whaatasi ai e leo whaamau nia mai se temi tonu e toe a mataina ai le tabiru sanga te to fitu e rewila kapira ro lagi le IRP 7 series mo le tau sanga o le whaama I lava o le COVID-19 se furu ma le iwa ma le tātou tala whaaiu o le whaaiu ngana nei sa e tālonga amata o le round 1 o le tabiru sanga o le Super Rugby Aotearoa I le whaaiu ko le vai yaso I le uruai tālonga na whaila I le aua le Waikato Chiefs ma le aua le Otako Highlanders I le malai o le Forsyth Bar Stadium I Dunedin e lata I le lua se lau afe I la tau sa mai mo ina le tālonga I le pō le aso tōna I tāluai ma le unga o le tālonga tau whao na manu malo ai le Highlanders I minute whaiu I ai e lua se furu balu I le lua se furu fitu a le Chiefs ai le tālonga I le bao le au le Blues ma le Hurricanes I le malai o Eden Park I au Kilani na whaia ina ai le Hurricanes I ai e lua se fulu I le tolu se fulu pe ona lau si le fia Pata ato e whaatau tai ai leo ni tālonga la kapi te tonu o ni usila talu mai o na tāpunia uma tālonga o na o le whaamai o le COVID-19 se furu maniwa. Ia o tātou tala nai tālonga mo le nei fo I vaenga o le afiafi to e mau so na whaapoponga I le o ngā te tonu o nei vai aso e a pule alofa le tua e a vatu I ai do tātou soi fua ka leola. Ia e whamalo atu ia le pa ia malu se tātou atu nuu ia I le mafuta mai fo ia I tawala le tātou Paul Kalame ia o le Tauafiafi Ma Le Loabay ia le ngata I lea ia pe na o na pe o na tau fonga fo ia I le talai tālonga sa pa pe na o na fonga ina lea I le uso ia iulai ia mo le nofisi la fia fo se tātou atu nuu ia o tāpe nanga uma a tātou au tā alo fo ia o lo tāpe na tu mo tālonga I le ngata I atu numa mau ia wo o fo I le Pasifika ia o lo wha tāpe na I fo ia nisi fo I o tātou au tā alo ia pe o tūlanga lea
ia mata ina I foi ia nei vai tai ia moi lava o lo fa pena fa nga solo ia tapu foi o le covid sumla iva ia ai o lo fa pena mata ina pea ia tam fai foi ia alu fa na o se tato wa tunu o lo fa pena ona ia taleni ia inisi foi o ta alonga o lo fa pena ona loma ia mo se ai la mo se tato wa tunu ia per tulanga le ia la ngona ila val fia tu sai foi matala ta alonga sa pena fonga ina ia o ele o ma inta penanga sa mo ia per tulanga le ia moni ila val fa aftai ia ele ngata o presidente o ta alonga ta itasi ia o lo tala ina ia toninga nei tai ia au na to uma foi ia lo fa na o pa pena ona awai foi tono po kalamine ia mo fa ta pena foi mo se ai se ta to watnu ia pe yo le turanga ta ua na foi le le ia wa foi ia fa fo ka vai ta to tu ele o no fo ia foi ia pe foi da sa do ia no fo ia fa pe ia vai foi fa la to ka ta lo ka ta si to ro ta to tu o le ala foi fa wa ura o le si ia vai ka ta ua pe yo da fa fo fa ta to tu ia ba ba ta wi do foi ta to ta lo ka le va ka le o ta pe da ka ia se to si foi alo ta to tu o le ua saufa ka ia talo ka ri peka ia bartua o le tubuga le talo ka rangi o talo ka ri peka ia le fa la wi do bai ia le si ta ka foi le barba uru ka wa sa se lauro se fulu ia si ia re do todo pelonge ile si ile le dance po le si balele ia le sa fa la wi do bai ia fa ia se lauro se fulu liba kilo le fa popo ia la fa wa ta peda Paula ba ia aso le balolo foi ta peda ka si ba ga le io le sapati po la sa lo wigo o se ba ga ta u tele ia le tu le tai foi vai o se tasi le o fa la to ko ta lo ka ia po le asocio ta lo ka le po le ba ga le si o member fa o ba tu tele lo fo ia le si ti ma go lunga foi le la to fo ia ta peda nga mala to ma results ia mas o si tia bo ruga le go so tato tu I taro ka tena la tau fai goro ia ia le filo ko ila masabo ia bai par pide euro pide sinima pa ba ia alo fo ia bode fo fa ba lo ida ia lo fa la tato tu o tau vai fo ia fa peda fo ora be ba fo ida fo talo ko si o member ia o no le la tau fo ia commitment la tau fo commitment ia ile fa tino ina fo le talo ia ba be fo ila tau ia ba ave fu or tato tu ia pe tu langa nai langona e fu fanga e tia ia wa ave fu ayo tato tu ambassador o ila tu ia vai fa ingo fa pena ia ambassador sa mo po ila tu lo tawa veina ia le swafa fo iso tato tu ia ve fu ma ave fu fa ala wi loa fa ngia kul fu sa mo ia tu i atu mai langa ta le me sa ia le olimpeka pene ta wa pe fa ulu lunga ia ta longa o la langi ato pe o to tele o tunu ia e fa pena ona au ai tu ai tu sa fo ia ta longa ia mai e tau vai fo ia ila to uma o ma tu apito sili ona ma o lunga tu langa ia i ta longa ese ia e fa tino ina tono le olimpeka ia o lo me o le me fo tu anga sunga service su ia fo ile sito ina na e fa ile fa lo masani lava na alu toi ina e fua suka sio na fini e no fo lava e fale o loa i leisi aso alo atu lor pisco e fa tau suka wala mai loa fini toi ina papa fe tu o suka vai me toi ina o pa langi ne lo tu mo fa lo fia kama ngangu mo lo me toi ina the souk is on the fat de ma lo service ne via the souk is on the fat tu la na ne via va talo va fia pisia talo fa le lua va se lua ia malo lava tawa ta ne via ia fa tai tele va fa mai ia fa talo fa foi na po kala me va pe o le fa to ma futa mai foi ne via stuva teo ma longa lua e mo lia tolo fa ngasio mato a inga I vai e sa fata alofa fo imo o lua fa tai jele ia fa tai fo ina ma fata mai I tato po kalami o le Tauafiafi Ma Le Loabay
Ya, ole ta tonu le la ta se isi na balo ga to tiri fa foka ta to tunu ya ile disfo tala like titi ta tala lo ai tala bali o na fa foka le ya ise o to toka ta to wa tala bai sabo be o lo tupu toro ta to tunu le fo ya so ya me se fo ya o be o le fo ya ta peda tu ta to tunu ya ile nei fo ya ba ya so Where are you? The last time I heard from you is when I bought your shoes. Are you using me? Alright now. Boom, shakalaka now. Yeah, I know. Isn't that your friend? sorry for the pain that I put you through. I know I said it many times, but I love you. There's so many things that go through my mind, but you're always there. Yep, through my hard times, I pray to God for you to forgive me for the things that I've done to hurt you. But I promise this is the last time, and I mean it, boo. I wanna spend the rest of my life with you. Life's full of unexpected events and expenses. Now, Digicel Mobile Money provides a simple, secure service to send money to the Pacific. Log on to digicelmobilemoney.com. With more agents and longer opening hours to shop or get cash, life just got easier with Digicel Mobile Money. Transact safely from your home with M-Tala. Recharge. Transfer money to your friends and family. Pay your utility bills. See your transaction history. And even buy EPC prepaid power. Go cashless. Vodafone M-Tala.
fok lo ke nga kuping nga National Bank of Samoa. Umang kakangwang sakirayo. Ya, vin mai pe mo ku. E wale sang pafkakele lama. Ia pe lo ai ka oi ka fu kumulai na fa. Ele se ve la ka oi for kupe. Oi ai. Fa ngai ka uli easy bank. Whaonga nei lo Easy Bank e te avea ia iau se leni mai lau tau ngā tupe le National Bank anga e le Digital Mobile Money. Matalai nai si pasinta la tupe po o se la la tani. Ale Digital iso o se taimi National Bank of Samoa. We are Samoa. Ia fatal fatu pa iman malu suta tu atu nu ulto tali mai tatu fasal lang tu sawatu ia mai tatu official lo pe nei falau niu ia tatu po kala mer Tauafiafi Ma Le Loabay ia fatal fatu ila tu umalama ia o fa pena ona mo mai ia tatu fasal lang nga tairia ia fa nga ina mai tatu musika e nisia tatu wompa anga ia lalo mai ia ma fa nga ina fo ne fiafi ia o te lo tawa ia samo nei ia lo mana ia ma fana ia se banga nai foi ia tato watu tato ainga mau wo foi ia lo papena ona mau ia tunu e mau pe New Zealand Australia ma nai vai ngo America ia o te no lo papena on fenga ila to mo manu ru yulai ia ole tulang tonu la balra ia ile sue ngara foi o tau ia o nisi foi o le vai ngora rangi o tua faira foi ma asar maru ru re taimi ia tato ia bo ida fo ia lo te mire ma sani ti mu ngai samo ia o pa tai o lo fa pena fo ia na fai ma pa u wanga ile fo ia taimi ia fa su ai le ia mi sera fo ia o re taimi le ma tua vese ida fo ia ona o le fa ma i o covid sulu va mi se o le sia va nga fo le lo fa pena lo fo ia na malo ia le tu ia ona o le o tap o lo ia ia o le asora rafira de toi tala i fo ia va fo le wa toi fo ia i lua sang ni ngalo tu ia ai o le fa amtalanga lava mai ia i le afionga de tai o le tu o le tapu la bala tu ia le o le tapu ni ia o market ta sia me se fo io supermarket i le sapat ia e fa wa wa pe ro winga mauti no ala bala ia ele lo se temi ia o ele se tara le mo le mo la fai pisi ni sila tau ia ai mo ila tau la fo ia fia ia o se tara le mo tatu wa pe fo le ia vado ia tatu te anga ia i fa sa mal tapu ai tatu te fa no manu ila tu wa fes te mi sia so ki ngalo mali fa e ta fa ngalo tatu pa ni ta ia ono le fa mai ia o covid sfuru ia on song ava le o tangata ia talo fatu ila tu mo la pena na mai mo mai ia i lungo tato YouTube channel ia le pena na ia isi el manu le atunu ia o Raise Dinland Yose o pena ona tu mai na lo faanga ia fa malo mai fo nga lue i tato po kalame i tu sai fo ia man maftanga ne fiafi ia nga tai ia la to malava o pena ona mafuta mai lungo tato YouTube channel ia nga tai ia lungo tato Facebook page o le Loabay RTN online Samoa TV talasi ma Samoa Radio talave ia matato YouTube channel o le Loabay Samoa TV Mr. Ngango Music and Radio talave ia tulanga na ia fatalo fato ilato malama ma lol ngalu nei aso ma lol on sai ia ai nga tai ia de wa mata una ia de wa bongsa o fitia sa mo bongsa ia ai o lo fo mai per tato tu lo fa ta si mai pede ia on lo fa malu pe ona a lo fainu so tato watu nu yo fia fifa pede ia me sera fo ta o tanga va ya so wale na pauna ma fa la so na ia fa mai lo ia kala lisko inga ma mai ta wina la fo fa ka lo la ku ar ko inga re so me fa ka le links la ku da fia fa ka le links ko yo ile sia sko ra fo fa ka le links ia wa lo fa la ia fa ta lo ona o fa sima tu fo yo le a sto ina fa le fa ko lo tama me kele tau fa fa tau so pusa ele ni fo le ia ona malo tinga ina tsa so fa lo ia fa mai markala ko ma ngai ya lo sa wa so mai fa ka le lingi wa ma ngai fa ka wa so fa ka wa ku ala ba ku tala tu la feliz ya ai dei dos going up wa fi ngi ma diu nga fa ka vale so ya pa ya ko ni diu ko fo ima ya i umal fa lo ya fa mat ko yo la fia fira fo yo le ni mal fa alif pa ta ma ma san ya ta tu tu ia fa pena fo yo na fa mai ya kamalo mu le tele brand ma de se ta si fo yo ad fo de silli ya me isa mo to ai do mo
Ya ngala le lengi le sumi aisam. Ya na fipari. Berfaris. E betu langan ya mo wa le kaimi la pakatu ela le sfa popo. Maki koko. Umma me kala skoinga. Ya mai lo ya le mai lo kala di si ancona ya con faida foi sono fartu ho le che mi foi na e mai foi di so tu singa ida ngama le tau le me foi le lo ngalo ya billi aku ya le fartu ya so mai lo e fai la lunch ya to ina ole so ancole ole tau mafai di ti fa mena na ia mal e mo ila fo ila le bai po ava ia se foi ai ole tia e te tau mafa tu rava pe te inu atu e no fo le ia o me tau mafa ia vai ade fa fonga mai ala tu la ku ngesko inga malo lo tu da udi ai ringa kurki arko alo ancole ole koko sa moa lo no ma na ya ai ringa kurki so do mo ngalo ko yo ele siaso ko la ku fo ole mo ngalo fa mai no markala kama ko ringa kun mo ngalo ma na i ole me ai sole wa ko yo solo wika so ringa ko ringa mariki ele kama nga ko ole sa fa popo male ya kala di sino ko e kau vale palle ya wa pe tu langa ye sa ya aku foi na tu me fit na ko ka ko inga mama lo ko so me ai fit ole ai aku ole va ko ole me mai me ya le mai me ya ini se como se ko inga nga se ma ko mai na ka ho inga le no TV aka masa lunga TV pole ane manga yo le aka e power kala ko inga le ni semanga yo ngak ka pe TV ina fanga e pa wana ka fi ko inga na ka Superman ko la Superman lele o ka lele ko maros e sa uno le aka ka fanga ka pe TV ina manga ngak ya ko sa uri aka ya puse aka foi tulanga tau tabani mininga kavan ka pe TV ina manga ngak ayo ono me pera so lulu asa woye le series nga black fa solo we Superman mal TV ko le po ko se longa mo le ka fa ko am word going ya si le fa una mem o TV dia ngal kamalele ele no to ina le ngore ka ai pa wanga le ngo wa uya ngal tamalele pe tu langana ia i se wangonga ia Maria ia Maria ia ka ko fa solo ai o tu langa le mo ngalo ken le o ngalo la ia wa o le mau isia to ina mo matua e ku le ngam ba a pe tu me to ko mo ngalo ka mi lo fali e ni ia se ngam mo fali ia la ngam le fa mai ia Maria Rosio kama sa o anga o le ti mo malo o manku o fa mai o malo ia le ngalo o manku anga ilo ia sko inga la curato ina le o la ingu ia pa lo pulu ali sia wadi inga to ya fasil aku ai ku ko inga ko nga le wadi fasil aku lo marco inga ila wadi sale ala copia ingu o pia fo pia fo e mai na Skype avvero mari anga avvere pua ale avvere porco inga ingu mo ere lo ala ko inga ole purure ingu so fa alu ai ale ka fa wo ngala ko inga ko ya vakwa re porco inga ingu ko inga mari pu fa mai no marco wa ma ngai a si pia lo purure ole ke vai ko kilo ku le ole moi malo la me ia mari Alosio ai per tu langana vai per spe langa ese ya o mana tu lo ese tasi to ina mana ia malona tali ia fascina to ina na tali me le tu langa le falunta ne ala sto ina la ia fa sina vai foi ia i tu langa ta wa onga ia ole ngora sto ina le pati pati le ara fasia ala fe me kana kama giki ko fasia no ono le kosi no ngola wala no akari ia 7 po ia 8 kama giki ko fasia no ono le kosi ne ngola wala kai vale ole
Ko ai wa ngalor ko inga fola ngalonga kali. Fasilo ko inga ngalonga kali le fiafi. Le ala wa hal ko me ki ku ben ngole. La ore ko sira wa nu wala wala. Kusi ala. Le ala buka mo e ko mo ko inga va per ko inga. Ka makka e la kusi lo ngol. Ke kusi ke makam. La kuar ko inga ia fai ka. Le mo ko la pati ai vale ala kuar ko inga kusi na ngala au le ngo pati. Ia mai vale ale va ku la lo va tu va mo ngala tu. Mai vai laki ale o se o pure ngai kusi la ku me lo ka respeko. Me lo ngali o la o ponga ko kusi mai pati vai aba. Pati vai aba tu langana. Ia o nga le se senga vai tau. Ia pe ona mari e foi nisi foi o tala to ina mo ma tu ia o sui ne vai tai. Amu ia i tato. Tato tu pulang. Ia mo te le sui. Pe tu langana. Mato lo ia mato wa fa sa valin mako fa inga mako ka lo ma re ni de la kiki yo. So e fa ya kuro kanga mal piccola ulo al mato wa vai salo la fa sa va. So ai fi me mali e foi de ma ko o tai du mal falo le si ai nga fa kanga mal ulo fa mai fa kalina wa ye le saina kusi mai o ala tu si vai ia le upo ia le fa si silanga foi le sa le fa nu fa bai makam kala va fa fa si silanga la kusi mai o sa le fa nu ada un ka kanga le ulo ko ku la kanga e ka ko wa ia o le si fia ya ne ala wa kai mo le mo skoi ingale pe on ta wo foi la sono ya ha isa uninga po lotu de wo kala mo lua lotu kai lua lotu la sa pe to lang fia na se ta to tu ya le ala uma tua te le va no yo te tala mo tato ya ta to te ma futa ma tu vinga le tu o to ina na dia e fai singa le fia ke ko inga ile I lang foi fia ia wa o ngenga o kengia le au lo ia fai me ola pe ia ma e fai u mesko pe e to fingers to inga le la ko lo e fai u mera fia ko inga le pe ola ngali makamau le ia wo foi ia wo mai le ngang pa ia ele o la fal to ni ngalo sulwa ai fola mai dunga lo ko ma kusi limas ko inga le ia ko o le sesa o kulanga le kas fola mai foi e lang fola mai kusi limas ko na foi mai nga pai o matuare e te fa maoli toni ngala sulua o le sesa ma kwai kal ko ingol la van ko ingale mai mo au ia nga ko e ku wa ngol fe au le la fo li kusi nga mai o le limo fe au ko ai tu malor going vai a coisa mo la oficina colocar com la ulo la no vai cu me car going ole ai au mai era ngang paia ma ko pe pelo pero tu la ngana ne pia ia fa malo tsoi la to umalava o pe na ma futa mai tata po kalame ia nga tse ia o ma mai masan pa nga uma tata lo pe tsa la tu tata po kalame Tauafiafi Ma Le Loabay o fa tamo mai ia le tata fa sa lau tu sa ia mai fa lau ni nei le nu o tama ma te ni au le au le nu o lau le ala fa ma ku o le anga wala la lo langi o le anga wala Amaloya ana langi Smith talo for watching from Melbourne, Australia. For after tele level ma futa ma le vanga fa ia iter tonu ia le la ta to fa fonga ta to turu I se to tonga ta to tala mai sabo o le a fa penano fonga ina tu ia ele susunga ia tunia ale sana manu le ua I fa longa ia ale vanga le Loabay shop mo le la foi mai tupe mai turu mau ia whangai nei rau nanga telefoni whiawea I ale Vodafone Samoa ma le digital mo panemani e ngata foi lea ia o le Easy Bank ia ale wharatupe tu tono tātou turu ia ma le Rangarang Sua ia ale 5-star hotel here in Samoa le Tauafiafi Island Resort ia I dono whangau tui mo taa
Whaatalawhātu se mea lau whaafonga I whaapoponga o tātou tala mai Samoa le nei aso au ina atu o na leanga le mai o le lope e-shop, man mo pai transfer, mo le lafo ina mai o tapu au maseleni I le au nanga le Vodafone ma le tisi sao I Samoa nei. E le ngate le Easy Bank Service e whatupu National Bank of Samoa, ia mala au nanga mo e malanga mai Samoa nei tau mea Sina Island Resort. Ua moli nei lomo le whaamsino tele te tono Australia le whaamsino o le loa koro Australia Capital Territory. Se whaifi au Samoa limas whatau sanga o lo o ngalue whaifi au tau sino I te tono Canberra I lalo le Ekalesia. Whalapot putonga le papatiso e au Italia. E pea na ripotia mai le ofisa whaasala lau te tono Australia le ABC News. O le li whaifi au ia lo whamasina limas whatau sanga le satu la ilomo le whaamsino le at Supreme Court Italia na molianga I tolu. E pea na moli ai o ia. O nei molianga au fiai le whaamalostene whai o ni ainga whaamalosi a toi mre sawaina po o le whai lea o ni winga matanga. O nei molianga o lea olo o te te ai lava le whaifi au le aine winga po o ni tūlanga sa whaapea sa tupu. Whai loe le loa ia I le tua le loe I lumu le whaamsnonga le loa ia Sky Jerome whaapea I moli mau a le olo o tangi. O ia si tangata pito silo na ia te tonuina le sunga I alo whamasina pitai ua ia mau. Awaluma. Sa mana ia le whaamsino le moli mau ale o loo tangi whaapea sa whaia lo whamasina se te talo Prayer of Deliverance. Ma whaailoa iloa le whaamsino e whaapea. O le te talo po le Prayer of Deliverance. O le isi lei tu tāua mo le tangata soifoi te tono le ekalesia. Ai le se tu e whaailoa aipi whaatinoini winga matanga. A Prayer of Deliverance was a religion act, but not sexual in any way. E tawa le manga le whaamasinonga e whaasanga le whaifi au lo te papatiso. O lo ia te te lava I nei mulianga petai. O lo o whaailoa o malava I whaamaumaunga le lo ia o lo o tū mo le o lo o tangi. E tawala mai mole mau a le o lo tangi a toi ma leo leo o lo manilo lava I tu ainga ngaluenga sa whaatino ina le whiwhi au a o ia whaia se ngaluenga mo le o lo o afia. O le whaatino ino la ngaluenga na ia whailo ailo na whaamalo sino se tamaitai lea sa ia whaia I se te talo Prayer of Deliverance. Whailo le tamaitai lumo le whaamsinonga tulanga umasa whaatino ina ia lofa masina ia te ia pitai la e manino I mole mau le lo ia mo le o lo tangi o lo ta ua ia lofa masina o ne ngaluenga uma sa whaatino ina e mai leanga pa ia mga yo inga uma na ape a whaatino le te talo ki liva. It was all part of the Prayer of Deliverance. Whailoa ele o lo tangi sa ia to e vili alofa e winga I le tulanga ui whaatino ina ai whailoa mai alofa o ngai o inga uma lava ai leanga pa ia ma ele o ano ai fo I alofa I nei tulanga uma ai o lo tinga le tamaitai I nei winga ua whaalia. Ma sa ia whaailoa I le whaletua lofa masina lea tūlanga ma ripoti ai loa I le ofisa o leo leo. O lea mau mai ni ripoti e peo na whaailoa fo I le tu o le o lo tangi. Sa tu lai mai fo I se mta opu lea lava whiwhi au a o le mta opu lava lea o le whai ainga whaamalosi. E fōlinga mai la o lo o whaamanino mai lava. Tūlanga ma meto ti o lo o whaatino ina lea lii. Ina ia maua ai whanau tama e tae mawhawhine o le au lotu. E tau walatu lea I le whaia leo le ngaluenga whaapea o le te talo o whaamalolonga ai o lo o ufiufia I tua lea mio matanga ma leanga sala. Sa fiso ta ia tu sui o le tala mai Samoa I niso whaalaputonga lo te papatiso I tono Samoa nei ma whaailoa mai ai se sui o le ekalesia. Ua le finangalo ta ualon suafa. Mai le ekalesia tuto o tasi papatiso man malo e whaapea. Ele o iaise la tu so ta inga ma le ekalesia I Australia. Ma na o le lua lava la la o le lotu papatiso le I Samoa nei. A toi manisi o la la o lo o isi a tunuu. Le ekalesia tuto o tasi papatiso a toi ma le lotu papatiso le lighthouse. O lo o iai foi ma latou tama I lala I nuu I tua ma le motele I sala fai. Ai o le ekalesia lava lo tula I maele tulanga e winga I le whiwhi au. E le o se ekalesia patino tonu lava e le latou whaalapo tonga. Whailo foi le sui o tūlanga foi sa whaatino ina e le whiwhi au e pere te talo whaamalolonga latou te le whaatino ina nei tūlanga. O le tulanga I peo mta opu o tau vale ai le atunu o malinga luenga ta lai a au ono le atua lea olo o tala e ina le tala lei le lalulangi. E le osa mta opu mo fo ile ne mta opu e tele lava mta opu e peo na mo li ai fo ile telo whiwhi au ma fale pui pui ai
ona o le toi whaatiri le lafma mo e petai, o le tūla i so o mai ai, e lua ai, o lo o iai lava whiwhi au, o lo o ngalulue, i le tala i ino le tala lei, ai o lo o iai lava, tu ina naunga le o langa, i le anga sala. O le sawa ino tinam tama i ta ima whanau tenia la iti, lea lava lo o wa ai o lo o tūla i mai pea, ma ele o whaiti tia lava. Sa ia ele whaatua tuanga o whale o whiwhi au e malu ai whanau, a lea e mai tau atu, ua le malu fo i whanau tutono a inga, wo o lava i whiwhi au, ua le malu ai lava, e lea whaina le telo whaafenga inga, o lo o tau asuina le puvai o le o lai tutono niso e ka le sia. Whao au ina tawan maunga le whaamsinonga o le whiwhi au ia alofa masina, wha malo steine lumo le whalwhamsino i tutono Australia. O le whaauta le taulanga o le mta upu au tū leo se pokalami whaasoifua maloloina lea ua whaangasolo nei tutono a onga. O le pokalami whaalea a onga lea ua whaia nei le soifua maloloina ina ia whaalawai te lea ile malamalama anga o whanawa onga i le tāu o le tuu o le lafua ina o la pisi no fuanga whaitele. O le teimi nei o lea ua mai a whaatutu le telo tālonga la pisi a toi fo e malvaenga uma i so o seitu o le taulanga a wa la pisi. Whailo fo ia si sui o le MNRE po le mtanga luenga puna o whaanatura marasi se o manga i whaapea. E o mai lava le taimi nei, e le o malolo lava le mtanga luenga i whaia lea o pokalameanga i tonu lava i lea tūlanga le Tauafiafi lea o le whaalapisi na fuanga whaitele. E le o pofo i selilo i le isi pokalame le mtanga luenga le sa whaatino ina le awhio anga motaa le whaale lea leo le a au le ngatai whale a toa i male tonga tongo. O lea lava e una ia lava nei pokalame umba au wale no fumalama ai o le mamalu lau telo le atinuu. O se wheese se inga ale Samoa National Lotto ma le mamalo le atinuu i se mta upu lea sa tula i mai lea sto na ina se imawai atu nei. E ala le i se whaale tonu i le lauina o numero le loto a toa i male pōnesi. O le FS se inga lea uatu ina mai lunga se tu si wha amalulua le pūlengo le Samoa National Lotto i ana pa anga ta alo i le ta alonga. Ona o se sasi, po o se whaale tonu mai fo i le ofisa e ala le i le se seo numero sa tu ina mai i le leitio. O le mta upo e mua lau numero le loto, ma le ponesi mai le leitio, ai whatu amul muli whaasau i lunga le TV, pei ta i o lesa lau ina mai le loto le leitio e esi le ponesi, ai ua to e sau le TV, ua sui mai foi. O le tusi whamalulua le ofisa o Samoa National Lotto lo o manino ai, o se sasi le ofisa, lea sa mafuai ona se se atu numera sa whao ina atu le leitio, ai o le saonga lava lea sa whaasao atu i lunga le TV lua po le TV le e kalesia. O le whamalulu mai elim tanga luenga po le pūlenga le Samoa National Lotto le mamalo le atu nuu, o no nei fo i tūlanga sa tutupu, ma ele toi tūla i mai fo i le lumanai. O le toi suia i o le kālena po le pokalame o onga i tutono le atunuu e le ngata i lea o le kālena mo whaia onga. Lea ua mai ona pāsia e le ngata i se pepa tustusia ma le kāpeneta, ai o le unga i peona whailo mai e le mtanga luenga a onga ta alonga manga nuu. O le fsuia inga o lo whailo mai ai mo le tausanga fau lua whelua tasi. O le kālena la lea ua whailo mai o lea lave tu maule wha o kuata o a onga tulanga lua a toa i makolisi. O le kuata mua se furu vai aso mai le aso lua sulfito Januari e o atu i le aso tolo a perila. Kuata lua e amata mai le aso fao me e o atu i le aso se fulu fito Iulai se fulu tasi vai aso. Kuata lontolo se fulu vai aso e amata mai le aso lua sulfito Iulai e wha mai ai le aso lua o kitopa. Ma le kuata munumuli le kuata fa e se fulu vai aso e amata mai o kitopa ai wha mai ai i le aso se fulu valo Novemba. A le vasenga whaia o ngai amata o nā e lātou i le aso se fulu valo Januari. E leo iai lawa se suinga tele i le kālena mo le te sangfou. E peona whailo mai e se sui o le mtanga luenga wa onga. Ma o lo o fuafo i le suinga i lunga le polo i ngale malo mai le wha mai o le COVID se fulu iwa. O nisi nao me o lo o tupu i Samoa nei tawala atu i tala mai Samoa mo le nei aso. Toi wha amawina le wha aftai le angalei mai o le Loabay i shop ma le mobile transfer. Mo le lafo ina mai o tatu tap up ma se lene mo mai lunga le au nanga le Vodafone ma na tiji sao i Samoa nei. Ele ngata i lea au le Easy Bank Service of a Tupe National Bank of Samoa a pe fo i au nanga mo i malanga mai Samoa nei le tau mea sina Island Resorts.
ia na ua fa fogar tātou turu ia i se o toka fo tātou tala mai sabo pe o da fogai datu ia e suga ia tude ana sada barulele ua te voso fa popoka i le tātou por kalabe tau tau ia le usu seu barelo pe ia i le aso tau so wa mali ia ni usari matato wa tala mai sabo le fo ia afia fira to ia ile fa lo tu fo ia ile tu la lo ia fo ia di sio belo tu ia mesero fo io belo o afia fo ia ni sio tangata nu or tato tu pe on tu langa le vai ia ni fo kwa le kwa fo ia musu ngare hanga le nga mai ka ko ingare ma le ngo tu ingare lang fi au le si le kola lo kola no wa ku yena le familia nga pa ye ku iro over pero ya le vaya ya pe tu na mai tanto tala mai sa mo ya ale nga tai le o tu langa lo tupu mai Australia pe yo mau fa ke pe yo tu langa yo fa nga ina mana tu fo ia man tu ta wo fo yo ni si fo yo lo mo to finga fo ia ile nga tai e kale sia fo yo lo ta nga lulu pa wa ya ka ilo ya oi ka ilo ya te oi i tonu ai la fion pa ia le tua pa wa lo lang sala le fe me le tua e na te le fa mangaloina o lo o mane tu se ma riku ave mai o lo fai le nga pa ia po lo puleanga le nga pa i po fa nga ina fo le nga pa ia e te alo me so so nga tu la fon pa wa lo lang sala ni fa mangaloina ale o ke fa longa fo i tato tala mai sa mo ia e nga te le o tala fo i le sa tu i mai fo i e le uso ia te mai Australia le mesa tu wa beyond what you see usa pe o le sa vai pe o na mali fa atala fonga ai pe la ngona ina tu la ho ile o le maulalo o si tato mo tu nu o no tu la nga ye fa tino fo ia e lea fai fia wa lo ta o me le pasta ia ai pe tu la nga ye o nga le vai ason tene ko ki ta Tauafiafi o ta longo le pa ia man malu le tu fa mon mole fa ta waina le o le ave eso sa waina o tina ma ta mai ta i so se tu ainga sa wanga ia wa ale usala e pina ma tele ta no sa wanga le o fa olima ale wa o mai le Fiafi fa longo tu fo i ta tu tala wa o sa wanga tu lo le fa fonga me le atu sa wanga ia ile o fa ngolo le sa wanga se ole lo se ngoa ko ngale ka spiritual violence e tu la ngale fa ta la funga ai le mali ele mali ole winga la tala ona memo mua ele afia fua ia ila to fo yo lo fia ngai fo imale tala ina fo fina ngalo le tu ma tau suino le ole poleola ia ele nga tei la nga ina le o fi pa ia le tu ia so se pule la so se va enga la bo ele nga mai sia tanga tani usamo ale pe fo linga mai u fa nga ina lo na to fi o le fai fia ma tu langa o ia ni si tu langa ele tau na fai ai ole me pita si le ina na fai ngata ole fe si de ko fe mai u fai mai le nga pai o te loa ana la talata mai ia mo oi loa la ia tu langa mo sa musu ia tato ina tata no ni era nga pai ole o man tu ia have seen mun mun tanga to mai mo tu ia fai man nga pai o over pen ia fo e sa le lo fo ia le sa ro nga le suga vi se si ia fo ina pe ma di fo ia man tu fo ole so fuanga male o langa le tatou te ia e dua lava nga o lo fa pe na ona tau i le te ole nga o le te apolo ia male nga pa ia ai fo dinga mai la ia pe ua a pe ia ele afia matangi fa mtaranga pe pe ana mali le so nga ia wa e le fo upu masani fo ia pe fo onda masani fo onda ta ua ia ngor ta to por kalamele nei ya ulu ia ta fenga se futi ai ve singano ia le fo wa be le kasi le lango mate so
yo ke ro pe yo se fe au fa ka i fe se au le i le a o le pe o fa nga ia le tu langa le fa ke si ano mala wala ia pe ya na mali fo i le fa mtara ina mara tau fa fo sunga tuni ar sana fa mayo i o le tu langa le so ka fe eso koi o tātou sa boa le sai lunga i le level mai wa lunga mare hai level na ia me se foi o nisio tari to lunga e a tangata papena foi no maranga mai mo mai o Samoa is a religion country e ai fo linga mai i o le ua po ina i ala fo i turanga fo le ia ma ngina i lunga a penga te fai langi i fa le tonu tele o le turanga e pe ona fatino foi le a fai fe a loro winga e sa o lo i fa taranga foi le Yesu na fai sa sindi ai pe ana no se ma ola i rona ua ia ma fa ngoto i foi de mon e le fa pe foi de ua fa atu se fa taranga fa pe o fa masino fo na le tu e na fa masino nga ia a fu ta to tangata so i fu ia atu mai no fa masino nga ia ta to la va ia o ma tu fa sio nga nga tu ranga u fatim ia me sera fo ia o le fa siri ngia fa masino ia le ala ka apa o i me fa le nga so ia bele fa me ko inga ia so ia fai no ia sa uni no se sio ma to le ia pe tawat ia ba ua ma no fo ma no fa ko ma no ma ko ia o le to te no ia me no fai ai nga ma fai to o so ko ka ngo fie lo ke ia le la fo ringa mai wa lo ke ra ma le pe or tu ranga voi so e o le tu ala lo ta to a por kala me ta wala tu le vai por tangi pu mate le ono fa ta wa alo fangia a fa pe te loa ia le shoot o i le ngal wenga le o le fa ta la i po le ta la i no fina ngalo le tu alo fangia a war fa yo a wa te pa se ia i le fa le nganga mar fina ngalo le tu ia ka wa fe ia se tu langa fo le fa son tu la fondo o nga ma tanga ia o lo fa pe na le tang fa ti ia o le mai ho tonga te visua me nga e ta o sa wanga matanga ia sa o le la vale sunga ia e ta to matala matalo ina ia le ta to fa longo mala ta to ai fa le nga wa wala se metia polo sa o le la sunga ia te visua ia o sa wanga matanga ai pe o le tu le sa mata fai male so fai yu le ta tu o le loa po le ale tu inga fa upunga e fa upu ai le tu inga so nga tu la fono wa au mai ma me pa ia pe al ta u fo sta se to ina si matonu e fia ta a mai sau fa ta le sau pol e te po ma e ta aloi pe fa ta wi sau fa nga bai to tuanga mo tamit ai au wa te ta aloi me pa ia au wa le ta tangata ka mai no toina po tama lang ya e au mai no fai unga ta tu ai to inga tu langa ia tu langa la nai i to siga no ta to musu ia ai pe tu langa nai ia ne fia fi pe fo tala mai sa mo ia matala fo sa tu ina tu fo ele uso e fa tai fo ele uso ia che ia sa ia tau fo ina fo ia tatu wa tala mi sa mo nga tele ni si fo me lo tupu ia tatu wa lo tu fali ia matu du e mau ia fa tala fa tia Miriam mo ananu fa mole o ta o so ora ngang ia ona ile ma fai ona fa so ia le sa le ia pe o tu langa na fo le fa pe fo le ai o le tu langa fo le fa no anga ia o ta to wa por kala me ona o fo ringa mai ia ua fa ina ia vai nga fo le po tu langa fa le nganga ia e lafi mai e tu ia se so ringa tu la fo no nga ia ma sera fo ta upu male ale fa pe nei ia e o e fa pe na ona o ia i de ba no fo ai ia me se ia ile a fia la foi fa balulu tu foi ia ile pa ia la foi ngar nga pa ia le tua ia lo fa pe na fa no manu ia ma fa de malu te lo fio anga me se so se va ngor ke lope ia ta suin do le pu vai o ia ona wa be la foi de mta upu male ale ia ile so ruai te mine nei tu la i mai ia ni mta upu fa pe nei ia la foi ngar nga to fia le tua ia le sa la wa lunga fo ia le vai mar tar tunga ia malu ai ia te lo ta tu ia wa ia le ba fo le masani no fo ona ile ta longa le le mu le masani no fo ona ba ai tu ro fo le wa ma tsa fa le tonu ia ma fa nga lo ia nga le o le alu tini fa mai lo ia tala tanga ta alo i poto
sulu ro fale o fifia ba ila lu tin ya ai fo linga mai la ia wa la mata fo yo na te le se fisi ngi o lo ia ele a fia matangi fam talang ai ona e po tau ia on pe atupu mai tulanga fa pe ai paula pe ia na fa ia tu fo ia e aso tu bai palu ko nga ia ile finangalo fo i ma fa mo ia pa ia da fa nga nga to fia da tu ia ona ole male fo ia mata ku male ale ia pe fo ona tu la i mai ia de fo ia bai tai ia per tulanga na ia ai o nei taimi ia o le penaona join mai fo ia le motonga upholstery ia i tatu fasalanga ale nga tai tatu po kala me Tauafiafi Ma Le Loabay ia le nga tele ni sfa wo ia o ainga ia mapaanga umala wal tatu wa pol kalami ia fa penal ma futa mai nei taimi ia o te tatu ia o tatu wo mai fo i si ui ia pol taulumanga o tatu pol kalami le ne fiafi ia fa malo fo i fa aftai ia ila tau umala wa sa pena ona fa alwina la to taimi ia momoli mai la to lo fa anga le ngata ia o laulo pei mala bokalame o le Tauafiafi Ma Le Loabay ia ai o lo fa anga foi sa moni mai ia mo nai ainga ia o tua a ia ele ngata ia o ila to umalava sa fa ia le fai vole tau tua ia ele ngata i fa fa ngaluenga ia e sa ilinga manu ia ainga ele ngata ia ila to umasa fa ambuli tap tap po mai i maota malawa ia o ameria tau ma oe alo fa atu ma tau ainga umalava ia inai Samoa i le visa le moa ia ai mai se so se vaenga lava ia i Samoa o lo au mauai ia uso matuangane mta to lua malato fanau ia lo fatu mo ila to malava ia i nei po fa mole lua sunga pe maua mai le pese fo ingale ia o le fa tala pen Yesu lo wali lo matai ia e fatu ai ia na yo ainga malava i nei Samoa pe atu sai malu finangalo ia familia atu le atu ai lo sunga ne fia fa tai tene lava amelia ia familia foi le atu ai tiu temngalo enga ia o tutoe fo i mfufonga umole ne fiafi ia ila to lava sa mafuta matatu po kalami pa anga wo mai masani mai so tatu ainga ia lo valvalai fo ia tu mau ia familia le atu ai i to enga umole ne fiafi ia va pena ona vai lo tu sa tatu manuia mal tatu tapa usili lang ia tatu talo ia mon atu foi so to so fua ia se ola vai fo ia au nei ia o male so ia ulai ia mo la so atai ia tatu to fe no ia fo ila ia tamina fa pene ia tatu po kala men Tauafiafi Ma Le Loabay ia mai ati au nei ia manuia teleina ia manu teleina ia le nei fiafi ia fa pena ona fa sa fua manuia mo tatu malava ia ile suafo Yesu ia to fa se fua ia toi fa leo le nganga le fa se tele ia le tato wa la tu ia bai le baega le motonga upholstery le motonga complex motonga rental ma le motonga hotel toi mo le toi fa tai ia le fego le pule ia le pulenga ma le ofenga wenga ia o le rango mai ia tato wa porkalabe ia o le Tauafiafi Ma Le Loabay le baega le fiafi le ngata foi le ia o le fartua ia Lucia ia ma le baega le Laterano restaurant and mini manti dai tona imato mole atu fa malo ma fa tai ia on ole rango e tatu wa porkalame ia o Tauafiafi Ma Le Loabay le ngata ile le fai lava tu i lalo ia rango le fa malo ma fa tai i sinisi ma company pe ole vaenga le Tauafiafi Island Resort ia ole Ako Group Ako Motor Mechanic ma le Ako Chemicals le pulenga ma le ufenga luenga fa pe fo ia vaenga le maunga fo lau mole atu fa tai tele ia ona ole tu mai o tau au langalong suai ngalu fa tasi ma tau tu mana unanga le Loabay sa mo TV tarasi ma le Samo Radio tala ave o atu malo shar fa sa lango so staff for de kerope ia wala per tau tu idor pe ro tero ta tu tu ia aso tu foi vai balu pe ngaro fil kalo sabo fa ye se kado le tau tu bali pa pa fa fo vai ta tu tu ia e potoro fo tau tai ia le atu ili ro ba ia sala uta tu tai pe ia upu ia fa malu ru tu ia i lo tu fil ngalo e tau tu ngo runga o tu fa tama malo isi fale tu ro tu ona fa ta wa fa tai fo ta tu engineer ona ngalo nga ma e ama ngalo nga fita lo fa penal fita tu nga ide aso le aso wa ia le fa le ia o le tu mala unanga ia ilunga nei fo ia vaenga fo ile o le teknologi ia po le vaenga i ona po nei ia fa ona fa o tu le a to ia wa pai mo fa fonga ta to tu mo te nei no te nei fa so so to nei vaenga le fiafi o le ngalo ta to wa por club le se Ma Le Loabay
tau mafuta i fo i marfonga al por kala mesunga vi se sio morio e fa pe fo i al fertua ia hana sila e fa wa to i dauli i le rafsinga Ma Le Loabay to fe rai tau i le Tauafiafi Ma Le Loabay a fina ngalo malia le tua e va to i lo to so i fo ma le fa tau va la to o na dei i le ngale fa so i fo i malo te lo tatu tu to fa so i fo Seri ya ile ile Roland Betul tak? Oi, donde nga lagi sakau? I. Aisyah. Defalo. Ma. Uska I. Uska. Ah, dami kau mai. Dukeli. Palong mau uska. Palong mau uska. Ah. Dia nga lagi sa ko au ko yan. Papok man ako kitua nga kami ka ano din pa ko. Nakalawi ka lumay na ka ko. Ko sa kugi. Ikide ilu ko na. Pao. Ah. Parang may nangangat pagkita ko yung na yung pagkaal. O nangangat din mapangpal. Iwan na العالم اسمها سر لي والمايكا ولو ما